I zanimalo me sad stvarno šta se dešava sa njima kad odu na zapad. Tu sam strašno mnogo naučio i o nekim kulturama koje su nama ovako poznate iz knjiga, ali nikad nismo sa njima bliski. Pošto su to oralne kulture, dakle, oni neverovatno pamte tekst. Drugo, svi su naučili fantastično nemački. Mislim, ove s kojim smo mi radili, to je zahvaljujući također opet, verovatno, tom sluhu. I onda smo napravili jednu priču koja je bila neočekivana. Razumije se, prvo smo to nazvali najlepša zemlja na svetu. Austrijanci su mislili Austrija i Beč najpre, međutim, Afganistan je kao najlepša zemlja na svijetu. To je prva stvar. Druga stvar, kada su oni vidjeli taj Beč, ja ih pitam, pa kaže, Austrijanci, to je fini narod, to je kulturni narod. Kaže, ali to je ipak jedna seljačka nacija. Oni imaju, vidimo ovu Habsburg dinastiju, jedno 500-600 godina. Kaže, a mi smo u Afganistanu imali pre 3000 godina, u Iraku pre 4000 godina. Mislim, to su civilizacije.